Keeping Dr. Riek Machar under house arrest in South Sudan is widely seen as political hypocrisy and a betrayal of the peace and reconciliation principles the government claims to uphold. As a signatory to multiple peace agreements, including the 2018 revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan (RARCSS), Dr. Machar is not only a political leader but also a key stakeholder in the transitional process. His continued detention undermines the spirit of power sharing and reconciliation that these agreements are meant to foster. This situation raises several critical concerns. 1. Violation of peace agreements. The peace deal guarantees political freedom and equitable participation. House arrest directly contravenes these provisions. 2. Selective justice. While Dr. Machar faces restrictions, others with similar or more severe records of conflict involvement remain free, active, and even celebrated in public office. This double standard erodes public trust in the government's commitment to justice and peace. 3. Political intimidation. House arrest signals that dissent or opposition, even from partners in the peace process, will not be tolerated, contradicting claims of inclusive governance. 4. Stalling the peace process. Dr. Machar's involvement is vital for implementing reforms, drafting a permanent constitution, and preparing for credible elections. Restricting his movement hampers these national priorities. In conclusion, those who claim to be peacemakers in South Sudan often exhibit significant hypocrisy. The people of South Sudan see clearly who truly threatens peace in their country. Peace benefits everyone, while war harms us all. The best choice is to prioritize peace over conflict. Mala madedian gwekadial chilada tedalong katadun kelkane. Aman gone bne biyan lingatan makaroin to meganong ya a quick tan don cas quarne Dr. Machar chadian kaya kabwam shua kamoda dulian kantama. Jan ngay konon wop jan chayen yakaro da chayen kel kanishik jukwara. Kene den tukan kapad kel tin kwilo bot ala kwaren. Na mocha kono ngay chatwa wakor pat kel antama mot kwarne Dr. Machar moda dulian ga. Manchakula lot kukwida. Awan ta de dulian ga kewo kange dulian ka awa janisha Malaysia buno. Anu mo poina karoda kokono Malaysia alaka ket ron kina dang rawido walbadak. Anu poina cha Malaysia ne charalaka jako. Micha Dr. Riek Machar micha buluin la diawo tele malm mun kasa Sudan kon Malaysia tain ke ron kina dang rawido walbadak. Ajan malan tain Dr. Riek Machar ajan. Kaya malam macam dia lat bukan Dr. Riek Machar bukan avarar. Nama cai lat ke cai kun pingat toko ini sih kemencalan niam. Kune nama lat ko gone odeyan keliangkan ko dia nangaja gua wongut wakana. Nama jane cala dan wo bukan Dr. Riek Machar bukan avarar dulian ka. En malai cato karon kini dang rawi dowal badak. Malam mo poin cai ko kane dialan yang ke Dr. Riek Machar. Kane to kane Riek South Sudan ho. Bisa Sudan bawa ko niam ring ni tungwan tu awan tama. Ko makan Dr. Machar makan alu indu lianga telam berar lur ke Sudan ai changwan je ane tungwan ano bikalat bikan kalat ke kwimal ka telam malum bicho. Dia ne jikone chune ne karame dia ne kan gwa Dr. Machar ni Stephen Parkwall ka korga me chabu ka pinke cha wuja pa de ke lewo no jin chrel ngota la chechi an kwini dang chiro kwange ja. Chemi chine no kon jipa de ka kwinneji. Antama chijin kwara mute malum lad biolat kadwa bodo den. Sibulat vlai din kwara. No mo cha ngo pinka cha Stephen Parkwall cha woje ne rejan gwa yedan. Antama kan kon menani ja ka kan kon meleng gwa raitan. O jo jen ojen cha talwang ke talalwang medalat karada. Miche te kel kanwar di altama. Borgane Dr. Riek Machar. Mikene te kel ke Dr. Riek Machar la jagwe ke la tiga la dumudong lade. Adena buya na chai Stephen Parkwall chai kap chuang kapade ka chai wuch rai pade ka wuchalomot alaram kel kapade. Na mo adena chitwa vantama ken kon Stephen Parkwall kon miling atanga na kel maladen tama. Na mo nyo de jen ojen chai ja kap chuang ke chai ja wuch ke chilong de medan ne wija da lat ke ja chetel. Na mo adena twa vantama kwarn Dr. Riek Machar la de tuk tung wan along ke ne tung wan ho jan deja luin ko da malai cha to karon king nang rawi wal wadak darokulo let kamishe yana no tela mubu gwa kasa Sudan ke tela tebu gwa kasa Sudan tia kaman ngai kona no mo dia na twang jan ka jan ngone o dei yana ling
O nete mwana tema la gajiano Dr. Machar mo kana luin tela malam bitaten ka sa Sudan. Kana mo ajan tobe tela kain bitaten. Kukija mo chine ban ka ye kanong na ye lara ma ko diyan telyang ten. O jana mitalat. Ka na ge da wal da yikulat. Cherga manchap gor kwarin mo na ko keno. Dr. Machar aloin ka ajan bumal bokulo lada. Kukija mo chila tet ko tiyan kelgane. Data mal.